pau ka jing ai khublei ya ka Central Executive Committee ka bala ibit ban pen kamti hangai ya kan ka kam General Secretary joka parti te na kaliang ka jungi kalong ba tam na kaliang jonga coba lingkong ni kalong ba kumno ban pen klanya ka parti na ni Sukman bat kumjo ru ban ban continue lagi ban nang beteng ya kata kam General Secretary ya ka keladon ka jingko hati niki India benai ki beladap hadir jing resign no jong General Secretary berim jugi ba Jemino Moto dan rengi kermen ba mentapat nang ni Sukman hadin bangilai kendu ya ki Presiden Secretary mentara sengi jong ki distrik ki beper ilayo ya ka banyak beliau jumut bat kermen ba nang ni Sukman ki nala ban pentelun ni ka kam hakaban penklan ni ka parti bat kam tamru bana kandon ka jingnya dei ka jingnya rekam ka ba kam jan susu apdeng ki nomi khmat ki jungi bat ka parti ngi ko don na kaliang ka jungi ka ba kongsan kalong haki konsensi ki badon ni ki nomi khmat ka ba mud ki badon ni ki MLA MDC ka mud ka parti ka don kata ka jing ong ba itu tempoh election kata kam arai sakit konstitusi bagi job tenre haki konstitusi pat ki bom job pi ka don ka jing dia namar bagi bepli gitu ki kandidat ki jungi ha bagi job election kalong ka ba bhai ki ban ya kontak sa bat ki pat ba barok san snap de hoi hatung hateng le si kala bandon tenre nang ni syukwat pat kai ka bakong ka parti ngin le kalong ba gila don ya ki action plan ki bagi penkre kalong ba wat haki tuki konsensi ki bagi don ng matro nakal yang ka parti ka pod gini ade iban manra ya ka jige de iban apa deng ki grassroots bat ki no yalam ka parti haki tu don ka CEC jong ka parti bat don ka tuan ki kam ki bagi rekren parti ki embar ki dai poi bah hot jumpa delegates baru. Ini yola menjadi ketua negeri kam, bat keba nikong bat keba urusan kelong ban jid ya insket jong kepati bat ni suplemen dak kawai kesuk dak kawai ka jing ajemut laya menjorlah yang keteng ba kita sekarang kum insket ba mai coba itu kita ke bangka baik ke bagi apa ini kami juga ada kecil pensiun nanti nanti mana dari sokam dengan platform ke bagi terus jadi sejak ini rasim bagi note ya kita mungkin jing itemut kecil terpaut kita dia hendak nanti isu